Ingumengameli wezwe uJacob Zuma neqembu elisha Umkhonto weSizwe ngesikhathi iNkantolo yoMthethosisekelo inquma ukuthi akaye ePhalamende. Ijaji uLeon Theron ebeliphelezelwa amanye amajaji likhipha isinqumo esihlahla uZuma ngoMsombuluko ekuseni. I-IEC yamemezela ukuthi uZuma akafanele ukuba sohlwini lwabaya ePhalamende ngoba walahla ngecala, wagwetshwa, wanganikwa-ke nethuba lokukhokha-ke inhlawulo. Abe-MK basedlulisa-ke isinqumo, yafika-ke yabavuna iNkantolo yezokhetho, kodwa-ke i-IEC yaledlulisa kudaba, ithi-ke ayinelisekile. Ijaji uTheron uthe-ke kumile ukuthi uZuma walahlwa-ke ngecala, wagwetshwa futhi akakwazi ukuya ePhalamende. I-IEC isuke-ke ihlunga abantu abaya ePhalamende ukuze-ke kuvikelwe isithunzi sombuso wentando yeningi. I-IEC inamandla okwenza lowo msebenzi wayo ngaphambi kokuthi-ke kubunjwe iPhalamende, kusho-ke ijaji uTheron. Ijaji libeke-ke ngembabe lokuthi isinqumo seNkantolo yezokhetho siyachithwa-ke kuzobe-ke sekusebenza esenkantolo yoMthethosisekelo. Abantu abaningi baphawule kanje-ke ey'nkundleni zokuxhumana ngalolu daba. Nangomunye ethi-ke yona-ke i-MK siyoyivotela for whoever is going to be made president of MK. uZuma will be the brain behind everything she do. Ingane zakwethu uzofisa ukuthi ngizovolwa khona umbono wakho ukuthi wena ucabangani-ke ngalolu daba.